monanirio to mathithio ntukuyanarua ni Cindy Karwithana ningetwa Maureen Kinya munini wa ngavana kaunti ya Meru uria nowe urungamirite kigina ndene ya thirikari ya kaunti noritie mandagitari kubakanya kubatwira mbecha cia kubaria michara yao akiuga no kaba gutumirwa ni asiasa aregani bao kwithirwa bakiangaratani utungata masibitari ne ntochio nkurukini atariritie na kuga thirikari nene neo iterithiritie mbecha iji akiongera nibekire muchemanio na atongeria ba mandagitari aramisi nthiru kwithirwa bakibathikira ndene ya muchemanio jojo ende tutachiara matunda muthuri Muriuki katwambiririe nyuma ya muthenya jwegoro arigitani ndene kaunti Meru kuga bageta mugomone gitumi ni ati batiumbite kwamukira mishara emieri iri muthenya na ariga tukeria munini wa gavana Titus Tochu urenya nowe mwiki wa kigina ndene kaunti Meru kuringana na Tochu au gite thirikari nene neracirithirite mishara eji na ndie na witukio ntukwijire cijite antu bonthe bakathoba kwamukira mishara yao te muntu ari becha mishara ya June oranda bora becha chire tukuya alamisi oranda bora statement so to ina wirigero na control budget auto assure akatire process yo to process michara nikenda wiki nyantu kwa Friday tumba konda tumba kure ai tiwe to bonde so anko bora na ite yokene sana manda ya kuba bageta strike tafadhali ekane ni amandu no tutete kanirie aitapo elesere nenye wingo bonere statement yetu ila to bonere Central Bank riambe chechijire sita tutumba kudora tu na mbecha tukare hakure ali kugibetu so tafadhali ni tukumenya bara tuchina nabo itika rawo china mushima ngaba na Kirito Murungi bamwe bakwenda kutumira ali kingwe tu bothuku uba insight lakini tafadhali bumenye yai maisha yatu tukwariria ukendenia tubetu bara thino amna bobu etho akere mantuja gwitirwa nkathi agwa mwankira nandi nguruki daktari ngiri mama gathatu ibombete wikithwa nkathi ngari tingwe betu bara enda ba chibitari ndaparo maringi na ite yokende sana bakaeleza amantu na uma no ntukuma 2018 thirikari mushima ngaba na Kirito Murungi ni promoted 1333 workers keda kwa department promoted ando ni department ya health mwaka yo yadira aki public service board kia makira kaandika aritinguiva county ito riri interviews nurses doctors na aritinguiva onda ba chibitari na to promote 486 they were promoted para bata promotere kabata qualified muntu no manko di interview kena wa promoted eto tanan common kada nagikawira neba keja kuthurwa kaire mweri jwe 10 bakethobe na mutaratara yo gutigira mandagitari bangi baingi bagutithwa nkathi watukira October to akarande na boringe nikenda public service board yumba kuthi interviews ringe kana bomba kwa advertise para batairo promotion na bathi interview na ba promoter amna bubu mwaka muthuru kagitagara mandagitari bari mogomone batombere kwamukira mishara yao untubura batethera mwankira nandi na gitemi nakyo nikyo kiki ukaya kure ya muntu atengo gene na court with strike ni illegal kinya batu thirikari account ya tukubitha kya makosa no tuiko court kinya tuyungo tukaditangwa no nduba kure ya antu ya ba strike so yes kuimeri le na yusu itarirwe na kaya kaba batari kugine kinya ngoko to wandikite muntu akedo atengo gene na ate prombete ruba utemenyo murea ntukwiragi aritirite bugi na nobo akarikire na aria bachokere ngwine itenele do baria inkiripodra Uru TV Peter Muthuri Muriuki.